Ndabaramutse mwese bakunze ibiganiro vya HTV nongere kandi ndabahe nikaze muri kino kiganiro cingo n'imiryango. Ikiganiro cingo n'imiryango ni ikiganiro turabira hamwe ivy'Imana yakoze canke ibisanzwe biba mu ngo zacu mu miryango kubashaka kuzishinga mbega n'ibiki bibogenderako. Uno musi tukaba tuza kuyaga kukungene umuyabaga umuhungu canke umukobwa boshobora gucagura uwo bazokubakana ubuzima bwabo bwose. Ico tugomba tuyaga uno musi si ikintu gishasha, ni ikintu kimaze imisi kandi no musi twaba twashimye ku gice rya nino na Pasteur Désiré Havyarimana, naco kikaba kivuga ngo umuhungu canke umukobwa ni gute bocagura uwo bazobana mu buzima bwabo bw'umuryango. Ico tugomba tuyaga uno musi kirafise ibibazo, kirafise inyishu kandi nizo tugomba tuyorabire hamwe navyo sibindi ni gute none no mumenya mbega ni ryari ho bahageze ko ncagura uwo tuzokubakana mbega no vyifatamwe gute. Izo nyishu ivyo bibazo ni muri kino kiganiro tugomba dutangure. Pasteur Désiré Havyarimana, twashaka gutangura kuvuga ngo mbega ninde atangura canke ni bande haba hageze ko bubakwa urugo rwawe? Nashaka kuvuga ibintu bibiri urwaruka rudukurikiye bakwiye kwitaho. Icambere nuko umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Hakumara umwanya munini wibaza ngo ninde muhungu nzemera, ninde mukobwa nzemera. Ahubwo kwiye kwibaza ngo nkurikije ko nubatse imbere muri nge ninde muntu yanyemera. Ibyo bigufasha kwitegura mu bice bitatu: imwemu, ubugingo n'umubiri. Kubera ko urugo rwakirwa muri ibyo bice bitatu. Ikibazo kimwe urwaruka rugira bubaka mu gice kimwe gusa, mu mubiri. Ahita areba ibiboneka: inzu, imodoka, amafaranga, diplome, umuryango n'ibindi. Ibyo bintu byose ni byiza cyane, ariko hari n'abasambura babifise, urugo rukanga bitewe nuko umuntu agiye kubaka yubatse nabi imbere muri we. Amarangamutima yarakomeretse, ntiyangana. Dusubiye inyuma rero, mbere y'uko twitegura kujya mu rugo ukwiye kubanza kureba aho hantu hatatu hose uko hubatse. Ntekereza ko uyu muntu agiye kubaka urugo akwiye kwitegura ubwa mbere we bihagije. Hanyuma iyo witeguye neza rero bigufasha guhitamwo undi muntu nawe uteguye neza nkawe. Nuko nabasubije. Mbega hari imyaka bisaba kuba umuntu muri wewe cyane? Imyaka ya mbere ni y'amategeko y'u Burundi yemera. Ubusanzwe umuntu azavamo umugore muzima cyangwa se umugabo muzima umumenya hagati y'imyaka 2 n'imyaka 6 ari umwana. Ushobora kudefinisa ko urugo ruzomunanira cyangwa zorushobora. Ibyo nabyo bigenwa n'uburyo yasamwe, amezi 9 ari mu nda, kuva ku munsi umwe kugera ku myaka 2 ibyo yakiriye. Ibyo nibyo bimugira umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza. Wenda ibyo tuzabikorera ikindi kiganiro, ariko ico nagira ngo mvuge, iyo umuntu amaze imyaka 18 dufate niyo mategeko yemera, utekereza ko hari ikintu, nta kintu kinini kuva kuri iyo myaka kiba kiri buhinduke. Kubera ko hari ikibazo amashengero agira, bicaza umuntu hasigaye indwi imwe ngo akore ubukwe. Maze rero tuzaba umugore mwiza. Ntabwo umuntu aba umugore mwiza mu ndwi ya nyuma, nta nubwo umuntu aba umugabo mwiza mu ndwi ya nyuma. Agomba kuba yarakoze imyiteguro muri ico gihe cyose cabanje. Rero icambere, igihe caba ciza ni igihe umuntu yiteguye neza. Hanyuma icya kabiri ni ukureba amategeko y'igihugu icavuga. Hanyuma icya gatatu ni ukuba wumva nyene hageze. Ubyumva gute kwageze? Icya mbere ni imyiteguro wakoze. Kuko reka ntange nk'akarorero, umuntu agiye kuba responsable n'umuhungu. Uwe ubwe ari umusore ntiyari yibeshejeho, none bagiye kumusaba y'ubukode n'ayamakara n'umwana azokwara, bazomusaba ibintu nk'icumi carimwe. Ntashobora kugira depression. No kuvuga ngo muri bwa buzima yarariho agomba kuba yiteguye ko ari igihe azaba ari responsable. Abenshi rero gituma bajya mu rugo nuko avuga ati ndashaka gukora sex bihoraho. ndumva bambwira ko hageze. Abo twabanye nabo bose bamaze
kubaka. Umuntu akajya kuri kureba icyo bavuga abandi kuruta uko yiteguye imbere muri we. Yego. Mbega none twavuga yuko umuntu ahageze ko yubaka yakwije ya myaka bakamushira kuri bya bindi byose abandi bavuga ngo reka kurumba ntugume mu rugo ntugume iwacu genda wubake, byoca bituma aje kubaka. Iyo si icyo ntigishobora kuba igituma cyo kubaka. Ushingiye kuri bya bimwe by'inyuma twavuze, amafaranga, amashure, umuryango, ibindi bintu byose n'ibyo abantu bavuga, ibyo byose ntibizatuma wubaka. Ikizatuma wubaka ni bimwe bibiri navuze, ni uburyo wubatse imbere muri wewe, kuko iyo wubatse neza, reka nguhe nk'akarorero, umuntu w'umugwaneza, yihangana, w'umunyamahoro, uciye bugufi, ukora, uwo muntu hari umuntu ananirwa kubana nawe. Niyo ubanye na mugenzi wawe ugasanga hari ahantu afite intege nke, kumwihanganira biroroha ukurikije ko wubatse imbere muri wewe. Hanyuma ikindi cyo nakubwira ni ibanga nashaka kubwira ugwaruka, abantu benshi bajya mu rugo bagiye guhabwa ntaco bafite cyo gutanga. Ukundana n'umuhungu azangirira gutya, ibyo bintu ukagenda ubitegereje, wenda nibyo nibyo warebye muri filime y'impindi, ukabuza ngo urugo n'ugukina igihindi. Urugo ni uburyo wubatse imbere muri wowe. Ibyo nibyo ukwiye gushiraho umwanya cyane kuruta kumva ko bakubwira ngo genda wubake, urarumbye, urakuze, nkaho wagira ngo nugerayo urugo n'urw'abantu babiri, nta wundi muntu azaba arimwe, ni mwebwe babiri. Iyo mugezeyo rero umwe ari vide undi ari vide, umwe abura icaha mugenzi we, umuriro ugahita waka. Icyo ntahuye mu byo muko muravuga nuko umuntu wenyine ubwiwe, umukobwa cyangwa umusore, ari we burakwiye kuvuga ati umuriro harageze ko nubaka. Yego. Tubandanye rero tuvuga ngo none muri bya bintu bitatu bimwe biba bigize umuntu muri we, ni impaka biba bikwiye bitatu canke umuntu ashobora kuba ahajije kimwe hama kikazokoreka? Uzi ikintu gikomeye, urugo ntibajya kugerageza. Iyo ugiye ugiye, ntuzongera kuba umukobwa, ntuzongera kuba umusore, uzitwa umugabo ananiwe n'urugo, uzitwa umugore ananiwe n'urugo. Hanyuma uburyo bwo kubaka ni bubiri. Ntekereza ko HTV ni televiziyo ya Gikristo, n'abadukurikiye benshi nibaza ko ari abakristo. Hanyuma hari uburyo bubiri bwo kubaka. Zaburi 127 umurongo wa mbere haravuga ngo uhoraho yatari we yubaka, abubaka bose baruhira ubusa. Ni ukuvuga ngo ngewe urugo ndurebera muri fondasiyo. Fondasiyo rero ni zibiri, ni ukubakira ku Mana cyangwa ahandi. Ahandi ni hamwe navuze, ni inzu, n'amafaranga, n'umuryango, ni ubwiza, hanyuma urundi rufatiro ni ku Mana. Iyo wubakiye ku Mana ntibivuga ko udahura n'ibibazo, ariko iyo fondasiyo y'inzu ikomeye, nubwo imiyaga yayisukaho, ubu bizi neza ko nta kizoba, kubera ko fondasiyo irakomeye. Hanyuma iyo wubakiye ku bindi bitari Imana, bishobora gukomera, sinabicira urubanza cyane, ariko ikizabigerageza ni imiyaga, kuko imiyaga yo mu ngo ku isi hose irasa. Iyo bikwikubiseho bigasanga utubatse neza imbere, Imana atari yo rufatiro, urugo ruzanga. Hanyuma rero iyo Imana ari urufatiro rero bigomba kuba byujuje ibice bitatu. Iyo tuvuze amahoro, agakiza, ibyo bintu byose bigomba kuba byubahirije ibice bitatu. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, ubugingo n'impwemu. Ihema ryari rigizwe no hanze, ahera n'ahera cyane. Yesu yavuze musabe, mushake, mukomane. Ibice bitatu bigomba kubahirizwa, ni n'ubutatu mu Mana. Ni ukuvuga ngo rero abagiye kubaka mu gice cy'impwemu hari ibintu nka bitandatu tugomba kurebamo. Uyu muntu tugiye kubana arakijijwe, ni ikintu ukwiye kubakiraho. Hanyuma icya kabiri ni ukwibaza, uyu muntu ibyo twizera ni bimwe? Reka nguhe akarorero. Hariho amadini ya Gikristo yitwa ko ari aya Gikristo, bemera polygamy. None nushaka, hari umuntu n'umwe yihanganira ko bamuca inyuma? Cyangwa nabwo usanzwe ugiye gushaka umuntu avuga ko ibyaha twakoze kera n'ibyo dukora n'ibyo tuzakora ubutaha byose byarababariwe, ushaka wanywa inzoga, wasambana, ugakora ibyo ushatse. Uyu muntu nataha yaborewe kuko yumva byose byababariwe, uzamwihanganira?
ni ukwibaza icya mbere ngo arakijijwe, icya kabiri ibyo twizera ni bimwe, icya gatatu twakiriye umwuka umwe. uzi ko ari abantu bizera ibintu by'igipfumu kandi bitwa ko basenga. Muzagwaza umwana aho kugira ngo tumujyane kwa muganga, wavuga ati no tukatire mu kirundi, sibyo? Bizogwana. Icya kane ni ukwibaza ngo uyu muntu akundisha Imana umutima wose. Afite mbere y'uko nsezerana n'umugore wanjye nkwiye kumva ko nasezeranye na Kristo, kuko nanga kubabaza Kristo. Hari amakosa ntazakorera umugore cyangwa ntazakorera umugabo, kuko aho abantu batandeba Kristo warandeba. Urabona muri telefone bashaka amakode hano hose, ukagerageza kugira ububandi bwinshi bushoboka kugira ngo batamenya amakosa yawe, ariko iyo uzi ko Kristo akureba ntabwo wakora ibyaha kureba, umukundisha umutima wose. Hanyuma ikindi cya gatandatu ni ukwibaza ngo uyu muntu yubatse intimite ye n'Imana. Reka nkwereke ukuntu urugo rupanze. Habanza Imana, hagakurikira Yesu, hagakurikira umugabo, hagakurikira umugore, hagakurikira abana n'abandi, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba ndi umugabo nkwiye kumenya ko hirya y'uko ndi umugabo hari undi mugabo yitwa Kristo. Ni ukuvuga ngo niba ndi umugabo nkaba nzi ko ibintu byose bigarukira kuri njye, nta Kristo ari hejuru yanjye, abari munsi yanjye nzabamanuriraho ibikomere, ubwenge n'ibyo nakuye iwacu nzubaka nk'uko sogokuru yari yubatse, bari hasi bazaruha. Ariko iyo usabana na Kristo hejuru yawe aguha icuha bari munsi yawe. Ni kwibaza uyu muntu tugiye kubana afite intimite n'Imana, ariherera akabaza Imana icyo akwiye gukora. Kuko urugo, abantu bakoze telefone, bakoze firigo, bakoze imodoka, bakoze kataloge, barayiguha bakavuga ati aho tutari manuel ya procedure niyi, ariko agatabo kavuga urugo kaba mu ijuru honyine. Iyo udasabana n'Imana ntuzigera umenya. Reka nguhe urugero. Umwana aravutse, mu gusamwa tuzamuha iki? Mu mezi 9 ari mu nda tuzamuha iki? Kuva umunsi umwe kugera ku myaka 3 tuzamuha iki? Imyaka 3 kugera ku myaka 6 tuzamuha iki? 6 kugera ku 10 tuzamuha iki? 10 kugera ku 18 tuzamuha iki? 18 kugera kuri 25 tuzamuha iki? 25 kugera yiteguye gushingirwa tuzamuha iki? Ibyo bintu byo mvuze ndisiri ko abantu bake babizi. Urumva, uzamuha amata, umuhe impuzu, umuhe minervare, umugendeshe mu modoka, ntibizamuza kunywa urumogi, kubera ko ntiwamwakiriye mu bya bice bitatu twavuze. Hanyuma icyanyuma ni ukwibaza ngo umuntu tugiye kubana ni Imana iduhuje. Icyo ni igice kimwe. Mu gice cy'ubugingo habamo ibintu bine. Harimo ubwenge, kamere, ibishobisho, niko numvise bivuga mu Kirundi, hanyuma hakabamo n'amahitamo. Ni ukwibaza ngo umuntu tugiye kubana afite ubwenge bw'Imana cyangwa afite ubwenge buva ahantu hane. Hariho ubwa karemano, hariho ubumenyi twiga mu ishuri, hari ubwenge bw'impano n'ubwo kubaha Imana. Wansobanurira gute ukuntu umugabo ahisha konti umugore we, hanyuma iyo apfuye akaba amafaranga akaba ya banki? Ubwo bwenge urumva, kandi ibyo bigakora umuntu yize kaminuza. Ni gute umugore acisha utuntu ku ruhande akajya akora utuntu tw'utunyanga atizeye ko ejo urumva, kandi ari urugo yakagombye kubakorera? Mwumva ubwo bwenge ntibumurikiwe n'Imana. Ushobora kuba rero umuntu akijijwe ariko ubwenge bwe bufite ikibazo. Mbere yo gufata icyemezo ngo ninde nakwemera, ninde tugiye kubana, afite fiançaye, si uguhura mwese muhema gahoro, mwiteye agaparufe mubeshana, kuko fiançaye nyinshi iri vide nta kintu kirimo. Ni ukwibaza ngo umuntu tugiye kubana afite iki? Uzi ko umuntu ashobora kuba afite ibikomere bitatuma yubaka urugo kandi akijijwe, atwenga ari uko yibagiwe. Iyo umuntu yahawe umutekano muke, abantu bose babuze umutekano. Iyo umuntu atahawe agaciro iwabo, mwese murabyishura kandi mubiri hamwe utari muhari, nta ruhare mwabigizemo. None kuki bikorera umusaraba utazoshobora? Ashobora kumubona aririmba muri korale asenga, ariko amarangamutima ye yarapfuye. Iyo amarangamutima apfuye, amahitamo shwa irapfa, nta imibanire n'abandi iranga, ntashobora kugira icyerekezo cy'igihe kirambye, abaho nta vision. Uwo muntu uzamushobora? En fait, fiançailles ni observation avec attention.
kumenya gusoma hagati y'imirongo. Ni ukwibaza uyu muntu amahitamo yameze ate. Uzi ko ari abantu atazi icyo akunda atazi n'icyo yanga, uvuga ati ngiye simbabara sinezerwa. Ukibaza uyu muntu uzomushobora. Hanyuma mu mubiri urugo rugizwe n'isezerano, rugizwe n'umuhamagaro, rugizwe igihango mu Kirundi ntabwo nkizi neza, ni ubumwe buva mu kuryamana, sibyo? Hanyuma harimo responsibility. Dufite abantu babaye irresponsable. Agiye kuba umugabo kandi nawe ubwe yarinaniwe. Ubwo rugo azarushobora. Hanyuma mu muryango harimo abandi. Iyo tuvuze abandi, hazaza mama, hazaza abashiki be, hazaza abasaza be, mu rugo hazaba harimo abandi bantu. Uyu muntu ni umuntu ushobora kubakira azi kubana n'abandi. Ikindi hagomba kuba harimo equilibre y'urugo, akazi na sociale cyangwa umurimo w'Imana. Nta bantu uzi bahengamiye ahantu hamwe. Agahora asenga adakora, yaba agiye mu kazi akibagirwa ko abana bari mu rugo. Tekereza umuntu umara nk'indwi abana batamubonye ari papa, nta affection barimo gukonsoma. Hanyuma nihaza abandi bayibaha, amaherezo urugo ruzanga. Tube turetse ibyo. Ibyo bintu birakomeye rwose. Birakomeye kandi nk'uko mwari mwatangwa mubivuga, atari nk'impuhwe y'Imana cyangwa atari Imana yonyine ishobora gushoboza umuntu gukora kuri izo mpande zose, nta muntu yabishobora. Nkaca mvuga nti none nk'abakristo, mbega ufata iyo ngingo yo kuja kurondera uwo mwubakana cyangwa kwemera uwo muzokubakana mugabo wowe ibyo bintu byose bikwiye? Yego. Tuvuze ngo tuzofata iyo ngingo ibyo bintu byose bikwiye, nca mvuga nti tuzofata hubaka abantu bake. Ntabwo turi muri competition yo kubaka, kubera ko niba umubare w'izo twubaka wiyongera, hanyuma umubare w'izisenyuka zikaba zikubye inshuro nyinshi, ngo turiho turakorera iki? Twatuma twubaka nke ariko nziza. Hanyuma ishengero nico ryakombye kuba rikora. Umuntu muri famiye ntiyagize amahirwe yo guhabwa ibi byose mvuze. Amahirwe ya kabiri asigaye mu ishengero. Ariko abapasoro nabo ntibadufitiye umwanya. Urumva, ntabwo bakurika inyuma y'umwana wo muri Sunday school ngo bamwigishe kuva nk'umugore mwiza kuko nta n'amafaranga atura, nta maturo batanga. Ariko niba ushaka igihugu ciza c'ejo, niba ushaka abacuruzi beza, niba ushaka abapasiteri b'ejo, twite ku mwana. Yego. Hanyuma amahirwe atagize mu muryango tuyamuhere mu muryango wa kabiri witwa ishengero. Nibyo bizatuma tugira ingo nziza. Dutere tuje imbere tuvuge ngo mbega none muri bya bintu byose bimwe bitandatu tuteje kuraba byo ko umuntu aba yiyubase indani hamagaza agafata iyo ngingo yo kuja kurondera uwo bubakana. Mbega tugiye kurondera abo twubakana, umusore cyangwa inkumi agiye kurondera uwo bubakana, cyangwa umusore avuga ati burenda afashe ingingo ngo manje kuresha, bavuga mu Kirundi kuresha, kurondera uwo tuzokubakana. Ibyo bintu byose ko mvumenga biragoye gusuzuma mu mwanya umwe, bifata igihe kingana gute? Urafata umwanya uti harenzo kurindira amaka byose ndabibona. Urakoze. Uzi ikintu gikomeye, abantu benshi fiançailles ntiba, haba ikinyoma cyitwa fiançailles. Ubundi fiançailles ni ibintu byose wagombye kureba. Reka dufate urugero rumwe rwa Aburahamu. Yari afite umukozi yitwa Eliyezeri, yagiye gusabira Isaka. Hari intambwe nka 6 cyangwa 7 yateye. Ni nazo na conseilla ugaruka muri fiançailles. Iya mbere, Aburahamu yaramurahije ko atazajya gusabira umuhungu wabo mu bundi bwoko. Ngewe nabwira abadukurikiye ko ukijijwe akwiye kubana n'ukijijwe. Kuko ibyo ari byose umuntu yakiriye Kristo niko rufatiro. None se umuntu ananiye Imana wozo mushobozi bwe. Igihe avuga ngo basi ngoreka tubane ngo azahinduka. Imana ihindura abantu. Imana niyo yisangije yonyine gutanga agakiza. Yego. Icyambere yaramurahije. Icya kabiri, Eliyezeri yarasenze. Yaravuze ngo mfukamye kwiriba. Umukobwa ari buze akampa amazi agaha n'ingamiye. Imana niyo yonyine izi umuntu yava nk'umugore mwiza, izi wava nk'umugabo mwiza. Gerageza usenge kenshi gashoboka. Usaba Imana. Hanyuma icya gatatu, yasabye amazi
Bibiliya iravuga ngo abashinga ijisho acecetse. Mbere yo kuvuga ngo yego nzaba umugabo wawe cyangwa nzaba umugore wawe, fata igihe banze wige ingeso z'uwo muntu, ucekinge twa tuntu twose navuze, kandi utaravuga ngo yego, kuko iyo umaze gusezerana imbere y'Imana nyine mu ijuru bavuga ko wasezeranye. Isezerano riba hagati y'abantu babiri, urihutishwa n'iki? Banza wige ingeso z'umuntu. Ni gute ashavura? Iyo ashavuye ishavura imara igihe kingana gute? Ni gute akoresha amafaranga? Inshuti ze ni bande? Mu buzima akunda gukora? Donc hari utuntu twinshi ugomba kureba, kuruta ko muhura mwese muhema gahoro ntawe ureba mu maso y'undi ngo ni fiançaye. Ugomba guca mu nshuti ze ukibaza abana gute n'abandi, mu muryango yavutse gute, yahawe ubuhe burere, ibihe bikomere yagize. Shakisha utwo tuntu twose mu mwaka cyangwa ibiri muzamarana, ubone kuvuga ngo yego ndumva nakubera umugore cyangwa wambera umugabo. Hanyuma yamushinze ijisho acecetse. Rero tumeze nk'abatanguranwa. Mumenyana uyu munsi mu ndwi zo kuvuga ngo yego nabyemeye. Wemereye nde? Muzabana gute? Hanyuma ikindi yahise amuha impano, yahise amwambika zahabu. Iyo nagiye kumbwira abantu badukurikiye, ziriya mpano tuzigeranye basi n'urukundo. Simvuze ngo mwese muzerekwe, simvuze ngo muzarote, ariko basi uzabane n'umuntu ukunda. Uzi ko ari umuntu avuga ngo basi ngo namwemeye ngo bizoza gahoro gahoro. Gute? Bigomba kuba ari 100% muri fiançailles by'urukundo. Yego. Ntuzakora ikosa ryo kubana n'umuntu udakunda. Ntimuvukana, ntimwareranywe, nta kindi mupfana, bigomba kuba bishingiye ku rukundo. Hanyuma indi ntambwe bagiye mu muryango. Mu mategeko 10, itegeko rifite isezerano ni rimwe: wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Niryo ryonyine. Hari imigisha 2 ya ngombwa mu kubaka urugo: n'umugisha wa kibyeyi n'umugisha w'Imana. Niyo mpamvu tubuza abantu gusambana muri fiançailles, no kugira ngo kubaho presence y'Imana izajyane nabo mu buzima bwo kubaka urugo. Iyo mwemvise Satani azajyana namwe mu buzima bwo kubaka urugo. Umugisha wa kibyeyi rero ni wa ngombwa. Hari abantu 3 ugomba kwereka umufiance wawe uko biri kose. Uwa mbere n'umubyeyi ukurera, uwa kabiri ni inshuti yawe itagufitiye ishari, uwa gatatu ni umubyeyi wawe mu mwuka, pasiteri wawe cyangwa undi muntu ukurera. Niba akubwira ati ko tumubonye umusatsi ukatuva ku mutwe, nushaka uzahunge ngo yabavuga neza. Okay, umwe ashobora kubyanga kubera ubwoko, kubera amafaranga, kubera umuryango, kubera ibindi, ariko byibuze abandi bashobora kugushigikira. Ariko nubona abantu bose umweretse bavuga ati uritonda umuhungu cyangwa muko, uzashire mu ubwenge, ntuzatwarwe n'ibishobisho. Hari ikintu kiba kitagenda, kubera ko umutima wumva undi mutima. Haba hariho conviction yemeza abandi ko kugo rugo rugiye gutangira. Hanyuma ubwo niho ndavuga umugisha wa kibyeyi. Etape ikurikiyeho baravuze ngo reka twumve irimuva mu kanwa. Yego. Aravuga ngo yego nemeye gusanga Isaka. Reka mbwira abantu badukurikiye, kugeza imbere ya pasiteri numenye ikintu kitazatuma wubaka, mbere y'uko umanika ukuboko ukarahira, shaka kuba wageze mu rusengero uzakizwe n'amaguru. Kubera ko watuma ukogwa n'isoni mu ndwi imwe, hakuzababara ubuzima bwose. None se n'abantu bangahe bariho bariyahura kubera ingombi? N'abagabo bangahe bica abagore? N'abagore bangahe bariho barica abagabo? Ni ingo zingahe ziri muri divorce? Ni kubera ko hari ibintu bimwe barabimenye, barangije bavuga ati ntacu tuzobahindura. Hanyuma birangira ingo byanze. Kandi iyo urugo rusenyutse, ntugire ngo urugo n'ubwo umuntu, abana bazokomereka, imiryango ya mwese izakomereka, igihugu kizakomereka, muzaba umutwaro ku bantu benshi. Niyo mpamvu ari byiza kubyitondera. Hanyuma icanyuma yakoze ubukwe nyine na Isaka,
Bibiliya iravuga ngo amumara umubabaro yatewe n'urupfu rwa mama we. Yego. Murakoze. Mbega kandi turiko tutera imbere muri kino kiganiro, nashaka kumenya ni uko twatanguye fiançailles. Ubu musore n'inkumi batanguye fiançailles. Mbega nibiki bo kwirinda, nibiki boca baca kure, mbega bafise uburenganzira bwo kubiheba? Yego, barabufite. Nibyo nari ndangije kuvuga, kugeza imbere ya pasiteri numenye ikintu. Nk'ureka nguhe urugero, harika imwe nzi, abantu bakoze fiançailles, umukobwa yari yarabanje guca hanze cyane, hanyuma ahita araza yigira umutagatifu ajya muri korale. Hanyuma umwe yari mu diaspora, yabaga hanze, umuhungu yabaga hanze, umukobwa ari hano. Hanyuma hari ukuntu habaye habaranga, haba connection. Icyabaye ni iki? Uwo muhungu yari afite se wabo w'umuganga, nawe avura hanze. Mbere yuko ajya hanze yabanje gukorera mu gihugu, si hano n'ahandi. Hanyuma uwo muganga yaje gutaha ubukwe, yahageze kuwa gatanu nimugoroba, ubukwe buba kuwa gatandatu. Bageze mu rusengero, arareba umukobwa, bazi ko baba biteye bisize cyane cyane ku buryo kumumenya bigoye. Amubonye abona afite ahantu amuzi, asanga umukobwa yigeze gukuramo inda kuri uwo muganga. Hanyuma yakuyemo inda ayikuramwo nabi, arononekara mu nda, ajya kuri uwo muganga kugira ngo amufashe gukuramo matrice, kuko mu nda yari yononekaye. Yari abizi ko uwo muhungu atazigera abyara, kuko ibyabaye yari abizi. Harashize imyaka myinshi ariko yaramwibukaga. Bari bageze mu rusengero, hanyuma umuganga yari yaranje iyo nkuru igera ku muhungu mbere yuko arahira. Hanyuma umuhungu baramubaza, wemeye kujyana n'uyu mukobwa nyina kanaka mukazabana mubyaye cyangwa mutabyaye? Ugarangije kumva inkuru ko atazigera abyara. Yavuze ati pasite ndabyanze. Hanyuma umwe asubira iwabo, asubira iwabo. Hari abantu babana, umwe abizi neza ko ari umuhempuisa. Izo ngo zirahari nyinshi. Hari abantu babana, donc mariage z'ikinyoma zirigwa ziba nizo nyinshi. Ni byiza rero ko umuntu yibaza ngo ibyo ngiye gukora ndabizi. Igihe cyose umenye ikintu kitagenda ushobora kubivamo. Hanyuma ibyo bagomba kwirinda rero ni ibiki? No kwirinda gusambana. Abafianse bemeye kubaho ubundi buzima bwose hakuyemo gusambana. Kandi buke ko urukundo ari 100%, ntimuzahurira ahantu muhura muri babiri mwenyene, ahantu habafasha kujya mu ntege. Muzajye muganirira ahantu haborohereza kuganira bitabajyanye mu ntege. Kandi ibyo tuvuze no gufotora imyanya y'ibanga, ukohereza ibikorewe online, nabyo ni bibi, kubera ko Facebook izabikugarurira, na WhatsApp ntumenya aho ibibika, nabyo ni bibi. Ibyo bintu byose umuntu agomba kubyirinda. Ibiganisha byose ku mibonano mpuzabitsina, ariko mwemerewe kuganira ku mutungo, uburyo mukoresha amafaranga, ubushuti n'ibindi byose biremewe. Yego. Mu gutera tubandanya kandi muri kino kiganiro nashaka kumenya, mbega none ya fiançailles iri kigenda neza tuyibonera kubi? Ni umuhungu n'umukobwa bari mu rukundo, fiançailles barayitanguye, ibyo byose ariko barabyirinda. Hari ibintu byaba bitwereka yuko iyo fiançailles izobandanya, canke tukavuga duti uyu muntu n'umutagatifu? Fiançailles ari ibintu, reka nkubaza. Umuhungu n'umukobwa batangiye gushwana, bamara indwi batavugana. Hanyuma bashiki b'umuhungu n'abasaza cyangwa inshuti z'umukobwa batangiye kubunga, batangiye kuzamwa abantu. Cyagiye tuvuga ko urukundo ari 100%, nibiba bitangiye gucana umutuku, ushaka watangira kuvuga ko bitazabaho ibi bintu. Hanyuma ukundana n'umuhungu cyangwa umukobwa, ni abahungu n'abatazi gukominika. Muri fiançailles yaranja agashaka inkomezi zose akavuga, none umuntu mara ukwezi mutavuganye, ubwo urukundo ngo ni 100%, ubwo urugo ruzabaho koko?
bitangiye guca amarenga. Ikindi arakubesha. Hari abantu babaho mu bwiraririzi butagira izina. Akaza kugusura ati imodoka, ntashaka kuba we, akora ibintu byinshi ngo kwemeza. Ushaka watangiye kuvuga ko bitazabaho. Hari ibimenyetso byinshi abantu bakwiye kwitondera muri fiançailles. Fiançailles imara umwanya ungana gute? Kuri ngewe ikwiye kumara byibuze imyaka 2, kuko twa tuntu twose navuze kugira ngo tumenye ntibisaba umwanya mutoya. Fiançailles y'amezi 3, 6 mu by'ukuri nta bintu byinshi ubuze. Kandi ikintu inkuru idashimishije nababwira nuko ahantu hose wasimbutse uzahagaruka. Niyo mpamvu hakoreye bizakugorera mu rugo wakwihangana muri fiançailles ukabanza gufata umwanya uhagije. Yego. Fiançailles imara imyaka 2, nibyo ku bantu baba bari kumwe. Mbega ho fiançailles y'umuntu mutari kumwe navyo cyo genda gute? Nagira umuntu azakubesha. Ubu isi yabaye isi tuyigendana mu ntoki. Nta muntu yashaka amakuru ngo yabure. Nta hantu namwe umuntu aba ku isi washaka amakuru ngo yabure. Niba udashatse ayo ni mu diaspora ntimuri kumwe, genda gushaka mama we, genda gushaka papa we, nabo babanye. Mumubaze agira character imezite, yahuye n'ibihe bikomeye, n'ubuhe buzima yabayeho. Hari abantu biganye mbere yuko agenda, ni gute yabana n'abantu. Hanyuma aho hantu ntabwo aba muri ile ya wenyine, ntihabuza abantu bari hafi aho wacaho ukamenya amakuru. Hanyuma ufate n'ibyo muganira. Ibyo bintu byose nubishira hamwe uzajonjora information ukuremo ikintu. Hariho ibyo tukunda kubona kenshi muri fiançailles bitera bija muri umuntu abantu babiri bamenyanye mugabo ugasanga by'ukuri umwe muri bo ntakijijwe. Mbega biba byagenze gute? Reka ntibazakubeshe. Umuntu aba inshuti nabo basa. Umuntu nakubwira ngo arakijijwe akemera umuntu udakijijwe nawe abadakijijwe. Paulo yabivuze neza, umuco n'umwijima ntibibana, ntibishoboka. Nubona umuntu buriya, reka ngurugero, nibaza ko ufite urusengero usengeramo. Bibiliya iravuga ngo muri mu nda y'inyanja hahamagara ahandi imuhengeri, hahamagara ahandi imuhengeri. Abagabo bose bamwe inzoga mu rusengero baba bazinanye. Abantu bose bagira utugambo mu rusengero, hari ukuntu baba inshuti. Sinzi ukuntu iyo connection iza. Kandi abantu basenga mu rusengero hari ukuntu nabo b'inshuti ukuntu. Abantu bashigikira umurimo w'Imana hari ukuntu nabo baba bari inshuti. N'abantu bahora basenya batanga ibitekerezo binegatifu nabo baba bazinanye. Abagabo baca inyuma abagore babo mu rusengero hari ukuntu basanga bazinanye mu kuntu. Kandi iyo connection nta muntu uyikora, iyo mobilisation nta uyikora, birikora. Kubera hari ibintu 3 bizinanye. Umwuka ahamagara undi mwuka. Ubu hano haje umushinwa uvuga igishinwa tutumva, yuzuye mpemu yera, akamwuzura natwe twamwuzura. Birikora. Amaraso ahamagara andi maraso. Iyo uhuye n'umuntu afite amaraso y'ubusambanyi nawe uyafite, murakwegana. Bitangira ari ukwiyumvamo, ari urukundo bikazarangiriraho. Ikindi umutima wumva undi mutima. Ushobora n'umuntu ukwanga utabizi, mwaganira ukumva umutima uragonganye, ukumva ntibipasa, ukibaza ikintu mwapfuye ukakibura, kumva umutima ntiwakira. Rero ni gute wansobanura gute ngo umuntu ukijijwe ari inshuti n'udakijijwe? Ntabwo bivamo. Murakoze cyane. Ni na hano duce dusozera kino kiganiro cacu kuvyo duhejeje kuyaga ni ibintu by'ikimazi gose, yaba ku miyabaga canke ku bamaze kurushinga kugira ngo bashobore kuraba ingene batanguye ingo zabo. Ariko kandi dutahuye yuko urugo imbere yuko abakiri bato imiyabaga ifata ingingo yo kubaka ingo zabo bari bake kuraba bya bintu 6 pasteur ahejeje kutubwira, aho muraba cyane mbega n'uyuhe mubano n'ubuhe mubano mufitaniye na Kristo, na cyane bikaba birimwo n'amasengesho. Ibyo gapasite neza. Murakoze cyane. Wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Nejo turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Ni nana duce dusere kino kiganiro. Mwakoze mwese mwariko muradukurikira. Mugira ibihe byiza. Umwami Imana abahezagire.